Jesu nomen kurum kami Yesus Zoblia. Kami santan nomen kuya. Nomen samasa worldly marketing. Aradhan Prabhachan, praise and worship, thanking the Lord is a beautiful prayer. When we praise and thank the Lord, we are in a good company. Adle Pararan, Sopila Paravadani, Aradhan Kele, Noman Kele. This Bashanadle Pararan, Sopila Fudarati, all the leaders praised and thanked the Lord. Now we, Aradhan Noman Kutasana, we are also in the company of the angels. Swagarajan, Sogyaj, Budve, thanks for that. All the time, adoration of the Lord. Isaiah chapter 6 verse 3, Isaiah chapter 6 verse 3, Munda, holy, holy is the Lord. O Pavitra Dev, Amcha Sangadasa, Amcha Madhyasa, Aminata Naman Guru Bhavo. Moses, Odoria Par Kelabran, after crossing the Red Sea, Lokan Fuloita, Aradan Kurum, Nomad Kuru Kardagi. This Bashan David, he outfit Dior, when he brought the ark of the covenant to Jerusalem, he starts singing and thanking and praising the Lord. This Bashan Solomon, Janda Nove Diomondir, we dwell in the dedication of the temple, he asked the people to praise. Janda Maria, अपने माशे बोइंग बैठी था, she sings Magnificat. Mozot Mosores Paramacanta, my soul magnifies the Lord. Hebrews chapter 13 verse 15. Hebrews chapter 13 verse 15 of Shumunda. Let us continually praise God. Let us continually praise God. Rabi Sodankal, Deva, Aradhan Kurum, Goman Kurum, Wakarni Yum Favo, Sodankal. Adla Pararan, David Patsha, Titlo Bagyo Gnu, Pakito. Tata General Solomon Budbo, the wisest man. Inga Provadyas for Nathan. David was more successful. Why? Because God found him better, because he praised much. He had the heart of God. David going, these are 7 pounds never Chivakani Buttalo, these are 7 pounds Aradhan Buttalo, Namaskar Buttalo. So praise and worship is a beautiful prayer. And we are here to praise and thank the Lord. Lemona Durum Gidduya, Mujadeva, Tunsol Goro.
सगळ्यांनी दिमी घालून या आमच्या देवाक आमी नमस्कार करूया. काळजांतल्यान आमचे काळीज, आमचे मन, आमची कूड, आमचो आत्मो या जेजूक आमी भेटोया because he deserves everything from us. आनी अशें दिमी घालता आसतना ही चार उतरां थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस आमच्या तोंडार सदांच आसूंक जाय, आमच्या ओठांचेर सदांच खेळूंक जाय. दिमी घालून दोळे दाखून मान घालून देवाक आमी देव आसूं दिवया. Sugli ubi doja, devoci uporatoje. Sorbe spor तुमचे सोबे आसूं. माझे बाबा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळी तुम्ही कोस करतात आणि वजाच्या 12 कलासात ती मोजेशी या आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जूग तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूग सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. बसूया. प्रतीक्षा भावनेनो या आधुनिक काळात स्ट्रेस म्हणटा ते उतो चड कॉमन जाला. आमच्या भुरगेपणान स्ट्रेस म्हणटा ते उतो केन्नाय कॉमन. But today everybody talks about stress. आणि या स्ट्रेसाक लागून जायती कारणां आसात. But if you do not know, I'm telling you now, there are two types of stress. One is good stress and one is bad. What is this good stress? Good stress म्हणजे तुका exam answer करूंक जाय, stress जाता, that is good stress. It is meant for your promotion. तुका interview आसा, interview pass जावंक जाय, मातशें tension जाता, that is good stress. तू वावर करता, your profession, मातशें काम सुबेज पडटा, that is good stress. तुमचे फॅमिलीन कुटुंबान काम आसा, that is a good stress. Anything that helps you to grow is a good stress, and that stress is required. But there is something called bad stress. Bad stress, and ताका लागून आमी दुयेंत पडटा, न्हीद पडना, जेवण पचना. And that bad stress has got many reasons. Many reasons. जायत बडे शिर्गीस गेली, वा जायत बडे कुटुंबान कोण दुयेंत जालो, वा जायत बडे कोण मरून गेलो, वा एक्सिडेंट जालो, वा कितें तरी प्रॉब्लम जाता, or relationship failure, heartbroken, many reasons. And ताकाच लागून आमी म्हणटा bad stress. आणि हे bad stress संवसारान इतलें जाला, the doctors call it chronic fatigue syndrome. Chronic sleeping tablets there. That's the only solution. There is no other solution. आमी सगळे कडेन धांवता, दोतोर जावं, सायकोलॉजिस्ट जावं, काउन्सिलिंग जावं, सगळे कडेन धांवता. But we don't run to the doctor of all doctors, king of all kings. We don't open the word of God, we don't sit with the word of God, we don't read the word of God. ताकाच लागून जेजूच्या शुभ वर्तमान Matthew chapter 11 verses 28 and 30, जेजू म्हणटा, "Magician, why are you so stressed? Now come to me. I am the source of your relaxation. Come to me, come and rest. Experience my love." म्हज्या पांयाकडेन बसात, अनुभव घेयात. हांव कितलो मोवाळ, दयाळ, taste and see.
John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7 म्हणतात, if you live in me and my word lives in you, ask and I will give you. Ask whatever you want and I will give you. Ask. I will give you rest. तो म्हणून हांव चिंतलो, इवेल्युएट करतलो, एनालाइज करतलो, मागीर तुका जाय जाल्यार दितलो कशें म्हणना जेजू. I will give you. It doesn't say I might give. I will think of giving. No, I will give you. ही जेजूची भासावणी जेजूची. The promise is God is faithful to His promises. आम्ही उदक घेता, आम्ही नेगार घेता, आम्ही घात घेता, जेजू केन्ना He is always faithful to His promises. Sometimes early, sometimes late, but He is always faithful. The main important thing of Zakhepaudi Mutta is what type of concept we have about God. आमच्या मनात जी आयडिया आसा देवाची, तो कॉन्सेप्ट काय आसा, what type of concept? जायते फावटी आमी चिंता God is an angry God. A God is a strict God. A God who is not bothered about us. म्हणजे देवाक पयल्या देवाची चिंतल्यार म्हाका भिरांत दिसता आनी ह्या भिरांतीन हांव जियेता. If that type of concept we have got, then it's very difficult to build relationship with God. Very difficult to experience that love or देवाचो मोग or भोग एकदम आवड जाता. It all depends here what type of understanding we have about God. आनी ताकाच लागून हो कॉन्सेप्ट आमच्या मनात सारको आसूंक जेजू म्हणटा come to me. म्हजो बापूय बोगाळ, म्हजो बापूय सोमचिकायेचो, म्हजो बापूय बोगसोण्याचो. Why do you think negative about God? Why do you think negative about my father? So, today, the same Lord is inviting us to experience the love of Jesus. Asa, तुमका the connection with Jesus. Asa, do you read the word of God and understand what God is telling you? म्हणजे जीवितांत हांवें जायते कश्ट काडल्या, जायते दूख काडला, जायते स्ट्रेस काडला, but ultimately I have realized the only solution is when you sit with Jesus and you talk with Jesus. तू फ्रेंडा लागीं उलोय, दुसऱ्या लागीं उलोय, काउन्सिलर लागीं, सगळ्यांक ती दादूच काय मेळना. पण एकलोच तूं बस आनी जेजू लागीं उलोय, you get different insights. You feel good. You feel encouraged. You feel strengthened. You are filled with hope. Also beauty. What is that like? Costly situations out there. Costly situation. That was a funny Time magazine. If you know, Time magazine is a famous international magazine. ताचेर एक स्टोरी आयली एकल्या पाद्रीची. रोमेनिया म्हणटा त्या देशांत एकल्या पाद्रीक दोल्लाक बडबडीत घातलो. He was put in prison. आणि त्या प्रिझन सेलान त्या धाकटुल्या रुमात 24 hours ताका लायट ना. 24 hours लायट ना. बेडीर काय चाकूल चावना, नो मॅट्रेस, बट अ सिंपल कार्डबोर्ड. आणि तोय कार्डबोर्ड जाल्यार उदकान भिजलोलो कार्डबोर्ड ताचेर न्हिदोंक जाय. जमनीर पासून न्हिदलो जाल्यार जमीन तोंड उदकान भरलेली. रातचो न्हिदोंक वचत जाल्यार आती पांयाचेर उंदीर भोंवतात. तितलेंच न्हू, ताच्या रुमा लागीं एक गटर आसलो. 5 फ्लोर बिल्डिंग ते सगळे टॉयलेटीचे कनेक्शन पायपान ताच्या गटरान घेताले तर बस. In such situation, तो दिवी घालता आनी जेजू लागीं मागणी करता. In such situation, anybody's life is like this. आम्ही इतले टेन्शन घेता बारीक वस्तूक लागून. आमच्या जिवितांत मोठे प्रॉब्लेम जाता आनी बारीक प्रॉब्लेम जाता. हे मोठे प्रॉब्लेम पळय जाता ते एवरीडे जायना, वन्स इन अ वे. वर्साक एक फावट, 10 वर्सांक एक फावट, बिग प्रॉब्लेम्स, बिग क्रायसिस. पण आम्ही स्ट्रेस घेता बारीक. आणि अशें म्हणलें, ताणें तशें म्हणलें, ताणें म्हज्यो खबरो केल्यो, ताणें एकच केलें, ताणें म्हाका दुखयलें, बारीक. आणि बारीक घेवन आमी काळजांत रावता. and we accumulate म्हणजे करेक्ट. आणि मागीर तकलेक व्हडलें वजें जाता. तकलेक व्हडलें वजें जाता, आमी दुयेंत पडटा आनी जायते स्ट्रेस जाता. जायते स्ट्रेस.
असले वातावरण in that prison, such horrible prison, o padre dimi घालून जेजू लागीं मागता आनी तो म्हणटा, I received some unique, different type of strength to face all this. To face all this. तीन वस्तू गरजेच्यो. I call it CDC. हे तारवडी मोठी वयच्या पयले डॉक्युमेंट करता CDC म्हणून. तुम्ही ऐकलं असेल. So it's easy to remember CDC. What is CDC? It is connection first. Connection, direction, cooperation. Connection, direction, cooperation. Connection, be with me. जेजू म्हणटा be with me. हांव दाखवेन तुम्ही फांडे. Be connected with me. Connection. आता हांवें वाचन वाचला. Take my yoke. म्हणजे सूद तुम्ही पहिला शेतात काम करता आसतना दोन बैल बराबर बांधतात. एकलो मुखार एकलो फाटीर न्हू. पण ते सेपरेट वचनात. They are tied together for the yoke. So connection. या जेजू लागीं connection आमी करूंक जाय. So when you have that connection, केद्या वडले stress येवं, केद्या वडले problem येवं, केद्या वडले crisis येवं, when you have this connection, you have the strength. So first important thing in a spiritual life is connection with the Lord. Because when Jesus म्हणटा हांव दाखवेन तुमी फाटे. फाटे पयस आनी दाखवेन पयस अशें जायना. Always the connection is important. Second is direction. Connection म्हणजे be with me, direction म्हणजे follow me. जेन्ना झू पाड्याक बांदले म्हणटलो ते बराबर वतात. Follow me, forward direction, not opposite direction or sideways direction. Follow me, you go together. Direction. So forward motion. म्हणजे जेन्ना जेजू तुझ्या जिवितांत आयलो म्हणटोच तुझ्या बाकी जिवीत जिवंक जायना. Not possible. When Jesus becomes your priority, other things cannot be part of it. तो तुझ्या म्हणून जाय ना जेजूचो मोग करता, जेजू नमाज करता, आदरण करता, हे सगळे करता आणि पातकान जियेता. No, not possible. You are fake. You are a fake person. लोकांक फटयता आनी देवाकूय फटयता म्हणटा ते भाशेन. लोकांक दाखोवन तूं मागण्याचे मनीस म्हणून दाखयता पूण तुजें जिवीत दुसरे भाशेन. But if you are connected to the Lord, you will follow the Lord. देव सांगता ते आमी करता. ही सगळी आमची पातकां आमी पयस धरून पावता कित्याक जेजू आमची वटाय जाता. सो फॉलो डिरेक्शन. आनी थर्ड म्हणटा ते कॉपरेशन. कॉपरेशन म्हणजे वर्क विथ मी. बी कनेक्टेड टू मी, फॉलो मी, वर्क विथ मी. होय आमी मनशां आनी आमकां कुटुंब आसा, आमकां जिवीत आसा, आमी वावर करूंक जाय, आमच्या भुरग्यांची देखभाल करूंक जाय, आमकां फुडार आसा, दॅट्स फायन. बट हो संसार आमचो न्हू आनी ह्या संसारान आमकां शेवट ना. वी आर ऑल गोइंग बॅक टू द फादर. वी आर ऑल गोइंग. वी आर पिलग्रिम्स. आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेचो स्थापना आसिसीचो भाग्यवान फ्रांसीस सदांच म्हणटालो आनी आपल्या बाबा फुडें सांगतालो, रिमेंबर वी आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स हियर ऑन अर्थ. वी आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स हियर ऑन अर्थ. म्हणजे ही यात्रा, ही journey, it is covered. So we have to prepare for the next world to be with the Lord. That is our destiny. That is our main idea. So जेजू म्हणटा म्हज्या बरोबर रावात, म्हजो पाठलाव करात, म्हाका सांगात या. म्हज्या बरोबर वाव करात. Let us build this kingdom of the Lord. Let us build the kingdom of the Lord. तू कितलोय वाव कर, पर्सनल वाव, कुटुंबिक वाव, social work, कितलोय वाव. But when you do the work of the Lord, there is unique joy. When you do work of the Lord, there is unique joy. कितलो वेळ आमी दिता जेजूच्या वावराक. कितले मौन आमी दिता जेजूच्या वावराक. I have done my personal experience. I have all different type of educational work, social work, and this is I have all them. But every time I do the Lord's work, there's special joy in the heart, special satisfaction. सांजे रातीकडे निघून गेलो म्हणजे बरी न्हीद पडटा, बरी कुशलकाय येता, दादोसकाय येता. So therefore Jesus says, work with me. स्पिरिच्युअल बाबडो
Yemuna Guru, lots of way, Magnets are here. Let us remember, God calls us to be with Him, to follow Him, and to work with Him. Lots of way, God in the Guru, तुमचे personal Magnet करा. Don't get distracted, don't get distracted, focus on the Lord. तुझो हांव करता हें गीत आमी घेवया. Our personal intentions, let Jesus come in the real. मागूया आमच्या कुटुंबाने आमच्या इष्टामध्ये कसलोय प्रॉब्लेम आसा स्ट्रेस आला तांकां शांती समाधान मेळूं तांच्या पासून मागूया. मागूया दुयेंतां पासत पिडेस्तां पासत तांकां बेगीनूच Pecuni meu lembrava, ilas meu lembrava, ori polai que famosa lembrava, que Jesus predava.
आमची भुरगीं बोर्ड एग्जाम पास जावन कॉलेजींनी एडमिशन सोदतात, युनिवर्सिटीनी एडमिशन सोदतात, तांकां तांच्या मना प्रमाणे एडमिशन मेळ्ळ्या प्रमाण कितें भाशेन तांच्या पासून मागुया. थोड्यांची सर्वीस सुटल्या आनी थोडी जाणां सर्वीस सोदतात. सर्वीस ना देखून इनकम रेगुलर इनकम येना देखून जायते स्ट्रेस जाता. तांच्या पासून कितें भाशेन मागुया देवान तांचे चुचुरे करून तांकां एक बरी सर्वीस दिल्या प्रमाण तांच्या पासून मागुया. तुमचे कसले पर्सनल इंटेंशन आसा जाल्यार ह्या वेळार जेजू मुखार दवरात. निमाणे संग्यो आणि ब्लेसिंग घेवन आमी रेडी जावया, दिनी गावया. Edad 12 km,